Silong chu itikuman hung tam le pa. Silong Silong chun 1958 kuma hung ki hung hin na. Dor pui muna chun chief manager in apangin chief manager panman na chun compensation in patil nong se den. Tam li kana pangin president in. Adan chu umgate booking pi president kana pu na hi. Hichalai thu chu kain gial do ala abang na committee ang su nong rin Ama sa penin tuni hitabang phat ho ipi ba papatin chu thangba nai pi ma sipenivin tuni KSO Silong Zoning Department to gunanuya success story series an kibolin tuni episode ani chana dinga hi pa angam ko ki ikhorim pi diwa hi holim na gi pat masungivin hepa KSO Silong in nangma mimala na lolin na hole nampi dinga pan nala na ho ki papi vet sa na zalin tilpi khat kan nei no ve pa tuin khiolim na lang chon ru pe tautin hepa nangma chanchin nei sei pi thei du ham KSO Silong chunga ki pa thu kan sein ke kamin hi angam tin e headwin kamin link chole ngam khothang kuki a hi in Silong a hi family a kana umwin kachate atapin pasalahin abana numehin abana pasal hekitin chathum kanei hlone ne hi Silong a hi ke dinga kapin namun a hi lo wangin kaleka sim ki patna a hi in St. Anthony's High School a kana kain metric kana chain abanin St. Anthony's College a kana kain graduation kana chain hi kakipa tuna bara an chal pe peutin hepa na neulai hin khu chom cha nei sei pi sei diwam kaneolai thu sim ka sei dinga le hong sau dinga hin hi jong le kapa hi sipai a hi in sipai hi je in mundang danga posting ana umin keijong kapa posting namun Himachal Pradesh Kasauli kiti namun dahin kana ping in hi heti chun kapa a posting namun heti chun kana lele win achana in kum 1958 kum chun Silonga kaung hlung win kain ko win 1958 apat in Silonga lekha kain sim panwin kolgam kana layu chun Hindi medium a kana sim we hin Silong kaung hlun apat in St. Anthony's School a kana kai win English medium a kana sim win metric jong hilai mun a kan chain awanin college jong St. Anthony's College a kana kai win kana kain graduation jong chu St. Anthony's College a kana chain hi kakipa hepa tile itia service na hin moa aban le na ki gut danan sei pi thei du ke hin 67 kumchun metric ka chain pathin lung se din 68 kumchun employment exchange a kamin register kana ki bolin 68 kum ma chun government of Assam noya interview ding in call kamu in abana central government ajong chu interview ding call kanamu in school a kona college hung ki kaya PUC anaki kalai chu a hi in ke chun na to holding jong kana got lo hin a hin kana ki bok registration kana ki bol ta je chun call ho kana mu in pathelu sit in Assam government a jong kamu in interview ka pass in abanin central government a defense accounts a interview ka chi in kamu in abana SIB a central government a SIB a jong interview kamu in
ka lo lingin hilai jong kamu in ahin central government lang chu transferable ahi ding ji chun ke chu physically le mentally in kana ki go base hi in hiti ji chun Assam government na kana tongin Meghalaya state ai pha din Meghalaya chung kana zomin hi Meghalaya government na chun 1975 chun kana tongin 75 ape da chun State Bank of India join ka bolin hi hiti chun 2011 chun State Bank ka tongin kong pension ta ne hi tile Meghalaya statehood mu masang chana chu job mu thile so mo mong tan tin na service join na ho chu atile pa to hi nagolan la ya ta asalam hi hen lagaw lam hi le society a EPP panmun nala am pau me kasi mang chun kapai si pa ana hi ji chun kaum naw mun happy li langa ana ki umin hulanga hong ki seilin hulanga chun kaneu lai ho jong hi in emi society ti lampangai ana ki habe se lo hin school kaung kaiwa thamkhat kaung let dom phat win Shillong lang katiwin masang lai chun Happy Valley hi achumin katiwin Shillong lang ati le hilang hi akiti hin Shillong lang ute ho senior ho khat in kaum now Happy Valley lang Cookie family adang jong kaumuwin hoche ho vil te gomen i hung vil zuiwin hicha kon chun keso ahilo lai wangin Amy hoto Cookie Society Cookie Students hoto kaung ki wap panwin hiti chun kaung ki loi khom panwin keso kiti lo lai ji chun ipi jong le hilanga kiman cha na ho zo se ju ke ho Happy Valley langa konin ke ho ka u chawin hilang pe a hi laim khra lang pe abang la jail lang pe a khun function om namun muna kana chi ji win hi chalai chun ka senior ngan an hi ji win ama holam kai na noya chu kana lai win kana win kana kimang cha win hi abanin Happy Valley chu 67 kumvel chung kan da la phat win hilai phat la chun KSO no KSO ana ke tilo hin student hall no ya student hall ki wai hom na KSU ana ke ti in Cookie Students Union he union sunga moral and religion department no ya ana ki khom ju hi in hi chalai thu chu kain gel do ale abang la committee au su nom zin ki khop na ding mun jong kan nei lo hin hi chalai chun Assam langa pa thangkhungul dongal TK dongal ati ama hi ke hola a senior pe na hin college ana kain ama hin na jong ana to in a hi ama ina chun kana ki khom ji win ama apod do phat chun chom khat chu ki khop na ding jong nei be se lovin kana win abanin kapa hi 66 a hong pension zo phat in 67 a hilanga laimukra khong panwin family a akyum ji chun in lien be se he jong le student ho alo le golang ho sang chun kai nu cho lin japin hiti je chun Cookie Students Union Moral and Religion Department lam kai na in ke ho ina kum so ta kaniki khom win chule hichalai chun aban banin kiloi khom na min ho hi ahung ki khelin abang la United Cookie Students Association jong kiti in UKSA chong phat lai chun Amy Students Union jong hong kiti in hichi Amy Students Union a chun kaujong president na pangin ke jong kongkhat president ka na pangin hi
he chu zo chun a chi so thi in KSU min chun kong ki khom kit win a che sot no la a ji zong chu student mina akiloi khom wangin hobung min a hi phat le iso pi ho adang ho chun ama kaina ana nei je chun ana ki kai lo ana ki kai khom lo hi in hiti je chun chom khat chu angai bangin ki khop na lam panga achom chomin ka ki khomin a hin simlai ho kiloi khom te le AMI Students Union min chun chom khat kana ki khom win hi abanin KSO ong ki phot do tan KSO ong ki phot do chun wang ke jong kana to na SBI 75 kana lut hi in 81 chun Shillong kana da la in hi che sung chun na to go ma student activities ho chun na kimang cha theilo hi je chun lam kai ho chui ma cha anaki pan lo wangin pan na thei chan anaki pangin KSO ho to chun na sadain anaki kiloi khomin pathelung sedin hiti chun ki khop na ha samong mong tai in freshers meet hi teng le hall chu kho ta hi in ai wa ki khop na dingai phal le hall chu alin be se kit zuin hiti hi je chun ki khop na hi chom khat kana boi win pathelung sedin Seminars College Seminars senior ho zalin principal pan classroom in a palpi un hulai chun sop ta kan ki khom win classroom bana chun Seminars chaplain ajong chapel ajong cham khat kan ki khom win hi chalai chun ke Shillong transfer in kana chi do tan aban chu kan hebe se ta pu in ahin kum 1999 kumin Shillong mana posting kahung kit in hicha chun St Anthony's College achun anaki kain hichaban achun tua KWS Shillong ho ina chun yung kai ta win hi panan se lesson mi ki pizo ta jong chun hin na panla na hong chu sang le jingin mi lui ta kha chun hin Shillong chu iti kuman hung tam le pa Shillong Shillong chu 1958 kuma hung ki hung hin na na to jong kamu in Shillong Shillong chu 1982 kum zo chu hin kada la in abanin Imphal Manipur langa kana umin Manipur langa chu kum som le kum sagi na ka to zuin 1999 kumin Shillonga kong le hung kit he hiwa konin 2008 kum chun last posting Mizoram langa Lungle State Bank of India Lungle ya branch manager in kana pangin Lungle bana chun State Bank of India Dorpui kitin din Aizol khopia Dorpui muna chun naka tongin hulai chun khong pension in hi Dorpui muna chun chief manager in kapangin his chief manager pan man na chun khong pension in pathin long set in heti chun amun kan dala in Shillonga kaji ka cha te to tu chanin kaum na lai na hi na pension zawa chu Shillong na hung kit dan so na tile nang ma hung til to Shillonga kukite ki man cha dan aki hit dan nang ma gel dan nang ma mu dana omle nen sei pi the du nale pa ke a hi isei dinga le chun enjoy ka sei ta bangin kaum na hi kum sot ta hi tain decade a ki hom the lewin aumin decade itiji chun thiltam piwanga ki kheli na hi masang nga hong ki pet now ho
student ho kiloi khom na ihung ki pat now a kong zawa pa din thil khat kamu do chu ki ngai lut na ki kho sa na hi asangin pathilung se din hi chapa hi tu chanin amna lain hi ti hi je chun ke so hin chule kuki mi pi hin mo chunga ki pa thu ka sei no mi hi aki khel na khat choi le pathilung se din mi tam tawin Shillong hi state capital mai hilowe hi in masanga Assam Khanglaya jong chu Shillong hi capital na hi ji chun central government langa kon in jong department tampi Shillong na umin hiche department ho achun pathilung senin kuki chate na to mu hong sau win heti hi je chun simlai ho keu hi lowin na tong ho jong tampi ta in I khang to le jeng we ti hi kamu in ki pa thu pathin chunga kain phong in hi tun jong hi che spirit pa hi inei na lai win wang se ta in tu chung igam su abui ji in tu hin gel phalo ho gel phalo din munin ihung din phat win student lo hi jong le mi ihung tam ta win ihung tam to win ahung tha ho hin phat hin no ji in Shillonga ki vai po dan hello le Shillonga ina ki ngai lu dan no tapang hin ki ngai lu na hi aki ha them thei hi lai hin pathin lu se din ke so ho ha na zalin chule KWS ho hobung langa kon ne na sat ai ni lam kai win he chung chuna kuki in pi Meghalaya ti jong all in yung ki sutu bin tin kamu in ki pa ka sa in he ti to abana thu do du chu hi le hepa kukin pi Meghalaya present hi sunga ai ho Kuki society sunga na mu do hole simpat thei them khat het ho omale nin se pi thei du Kuki in pi Meghalaya angki phut do masangin ana ma sa ho chun Kuki welfare committee ana tivin hilai jong chu lam kaya kana pang manin kong ki ho ale chun kati ta bang chun simlai chapang nunga golang ngan hitalowin family na tong ho jong ong tam pha din lungel sei khom na hung picking dom thein lungel sei khom na chun welfare committee hin ikipu zolo dio hin itam ta jewin family jong itam ta jewin hiti je Kuki in pi ikipu dot dio hi ti kon short pi kana ki ho win hitin Kuki in pi Meghalaya chong ki phut dot tan alam kai ma sa ho hin phut do ho le alam kai ma sa ho chunga ki pa thu kan sein ke jong pathinung seidin 2011 kum chun kong pension zo phat in mi pi lunggel chu kachunga ahung chu phat in 2012 kum chun Kuki in pi Meghalaya president in ihung khelhengin Kuki in pi Meghalaya term hi kumni ni a hi in ken ka term ho chu ka ga simai le kumli term li kana pangin president in adan chu kumget Kuki in pi president kana pu in a hi kana ki pu ti lu chun ikilam kai na diu
ti hi ka ki gel wa le imacha ahechin athulala ahechin akitam lo je in ahe ho to in langa ho Manipur lang hi jong le Nagaland hi jong le Assam langa ho ahen ho te se ho to kaung ki ho mat win hilanga ho to hiti chun guidance ka kilam kai na thei diu ka ki pui na thei diwin khut choi bu ti hi khat alaki bolin kukin pi Meghalaya khut choi bu alaki ti in heche khut choi bu a chun aki het kham ki vai pu na ho ong ki sun do in heche dung zu in all in kong ki vai pu win aban banin heche chu khut choi bu chu aban banin ong ki sim pha in ong ki head be in heti chun ki ho na khat ki nei zu in ki ho na chui ti le Shillonga hi kuki in pi Meghalaya KSO Shillong chule kuki worship service Shillong le Meghalaya thing seda aum phat chun hichi ho thum hin kum khat le aphat dung zu ya hin Joint General Assembly angkin ge zu yin akipat tuil chun kum khat chung in abang le thum ve abang le li ve Joint General Assembly na ki nei zu yin hi ki vai po na da na chun alom pe nin kum khat chunga ni ve Joint General Assembly manding aga na ki ti a hin hichi Joint General Assembly a student lampang hi jong le hobung lampang hi jong le chule society lampang a hi jong le kilam kan ding dol ong ki head be ailo le akisem be dungzuin kukin pi hon jong chule KSO hon jong chule KWS hon jong hiti a hi vai ana ki poin aki chal jingin pathin lung se din tu chung chun kukin pi Meghalaya khutchoi bu second edition long ain so tawin kukin pi Meghalaya lam kai ho chunga ki pa thu kan se ni hi hitbang hin Kukri Students Organization Shillong in jong aban banin khutchoi bu tabangin anaki simin to hi sim ding phat a hi ma ta in hiti chun tua khang tha tua KSO Shillong lam kai ho koma ka se nom chu hi che khutchoi bu khang lai ho sim lai ho ki vai pu na khutchoi bu hi a hi thei chenin na hon jong update hin bol le chun ti kain tem no min hi tere ki pam le na he pa KSO azang panla te ding in to kukin pi Meghalaya kisna chu kum getlang president ni hi thia le chun KSO IPP a panla am nen se pi the du ki pau me ka gonlan lai chun enjo ka se te pang chun KSO hilo lai hi in KSU ana ki vai pu en akum wang chu asot tan ka gel do te hi in KSO a chun president jong kana pangin secretary a jong kana pangin hi KSU a chun ka ti na KSO hong hi phat in KSO advisor chun kumli kana pangkit in hi Silong sunga na he pa kuki te ki vai pu dan nangin phana sa beton theina sa muntina kuki cha te jo sin zui dinga na dei umam Silong sunga ki vai pu na beton theita ka se nom chu Kuki Students Organization Shillong le hobung langa Kuki Worship Service Shillong le Happy Valley chule
nam sunga ki vai po na dongzuya kukin pi meghalaya a ki vai po now hi che thum hi te so hon a sei bangin lungthu ati pa hi che thum a ki vai po na pa hi silonga nam sunga ki vai po now veton theta in kamui la hi hi che veton the a hi kati na cho hi le ki vai po na ding dan hi in zawa ka sei ta bangin joint general assembly a ki sei la dung zuin kito ta in longdelin silong sunga hin a ki khosa thein hi che ka ki pa na pe na hi che ki vai po na dan hi ai ti a ha jing thei ding in mi pi ade in khanglai ho hin nu te pa te hi in mo puna inei chewin he che imo puna dung suwin he che panila jing diwin kan de ne hi kipamin tu hin a chen lang thima chi diwi tan gi in pi present lui khat ni hi na zaran kukite ese kukiten ese ideal hin nang ma ngai dan nei se pi the du ham hi che thu hi shading hi opinion tampi mei thel lunggel dan tampi mei thein tin ilam kai hon separate administration anti pau hi ama hon jong lungtampi agelwa ein sei hi mei thein tin ke mu danin separate administration chu ipiham ti chu sei chen pe hen lang tua separate administration ipiham ongkiti phadin ongkiche ta in separate administration under the central government as union territory with legislative power akiti pa hi ongkiche ta in tu in heti hi je chun ke holim na hi jong le media hi jong le separate administration jong hi man ta lowa union territory with legislative power ti pa hin ki sei tale ti ka de in hi che ahoya hoya hin hi che hi india gama citizen khat hi na e ho right khat jong hi in Indian Constitution jong hi che right hi e phal piu a hin e pe saw hin hi che hi tukal separate administration titalowin union territory with legislative power iti diwin avelin kan tim no men hi turai ta ho society a hot topic ta ti diam customary law versus judicial law ti diam indian dan pi na chipen hi turai ta hi ho sunga hi crime ho yang na sa chen ang tam chen nang ma gal dan se pi the diam ke pau me hi che topic hi hoi ta sia sei chil that ngai digin kamu in ke mu dan in wang hi che e ho pupa khanga inaki vai pu now dan le mol kiti ho chule thil phalo ibola ki got na ki bol ho hi masang lai chun mi jong ana tam hi lain git lo jong ana tam hi lain hiti hi je chun hi cha customary law a akichi pa hi ana hoi na hi ahin tu lai hi khang ki khel to ki hlonin mi jong lunggel chom gel ta in hiti hi je chun it's a customary law hi ichen gem khana chu chepi theina lain aumin ahin ichen gem wang chun khel angai ta na hi
tin kamu ina hi aji chu ngai dam kiti hi zat chomin ki ngai dam the hin in kamu in ai wangin ball khel alo le adi lawa thil ki ball sang ta mel se ta ho wang chu it's a customary law in a hope in ka ging chahi in en jong ke be se lo hin ai wa hope din ka ging chahi in hiti hi chon hi chalai wang hi judiciary hunglut wang ngain te tin kamui na hi henge ai ho customary law hi death sentence aum pui mi thina chana mo sa ding hi lo hi in enjo ka sei ta bang chun mi lunggel ana phan na lain ana mol na lai win hiti hi chun git lo na bol ta jang le society sunga hiti lom ma git lo chu ana be se lo win ka he in hiti hi chun tu lai to thu toi ka ge la le wang chu tham khat wang chu judiciary wang chu lut hong ngai ding in kamui na hi tile ti pamin customary law chu a hoilo a hi pon ewanga chu outdated an hizita na na pa chi bang chun sedan chona a hi chi chu hi thil chu a hoilo chu a phalo chu a phalo hi jingin a phading kha jang chu asilangai poyala sin chi the hin na customary law chu a ke gidem ka ke sei siang hi pon ewanga chu a hup zolo na tu society khan to ma chal na zala chu a hup lo jang om hi tan che a chu question chu ki dong he tu hin question a chaina ding in epa khat chirong sunga khanglai cha te koma na vai ha num aum le nei si pi the du khanglai ho dinga na nge Shillong hi ke ho gon lon lai a patin patinu sin tu ni chen hin ade in khanglai ho simlai ho ding in mun pha a hi in aji chu missionary ho anatam win missionary ho la jong Catholic missionary ho anatam win atam dung zui win Catholic institutions ho in hi jong le school lampang hi jong le sang ta anage na hi hiti hi je chun lekha sim na ding hin Shillong mun hi mun pha mun hoi a hi in Shillong a masanga pat hung ho chun lekha sim no ma hung hi win lekha na sim win in langa chi win pathenung se din bol the a bol win milen milal tampi jong hung su do in hi hitabang chun tuni chen hin Shillong a ko na lekha sim chai hon mun cho ma in lang hi jong le state dang hi jong le center lang hi jong le na to hoi ta to mun na mu wa hi in hiti hi ji chun Shillong mun hi education dingin a hoi ye kiti pa hi aum na lai na hi hiti hi ji chun Shillong a ku ki cha te ho nunga ga lang katip num na pen chu Shillong na hung hlun ta wa le chun in langa chan khan chan phalo ti di ham ai lo le Shillong na hung hlun pha na a Shillong mun na hui nun dan to ki to lo ho hi ai the chana ball loading na phai in Shillong hui nun chu a phai ka ti na hi lo in Shillong a hi lekha sim na hui nun hi aumin hi che hui pa het nakimat sawa hi che lekha sim nom na lekha sim thanup na hi na nei be ding win ka de ne hi Shillong a ko na lekha sim ma hung jo ikiti we hin hi che jong chu hai min lo helin
leka sim ding ahung nei je chon lekhai ha simana sim ding hi ahin ka sei ta bang chon e ho hi social langa pum zawa zawlo ding tina jong hilawa hi in hiti hi je chon ke so lam ka hi jong le KWS lam ka hi ding jong le kukin pilam ka hi ding jong le phat na mu ha le chon tam khat be chu ipiam khat be chu na tu te wa na hon jong personal experience na nei wa na phat chom pi ding nangin mimal hi na phat chom ma le chon na in sunga phat chom ding a hin lam sung phat chom pi den ding a hi in hiti he ji chon hi che injo aka se lung thu hi student lang hi jong le ho lang hi jong le society lang hi jong le lam kai na phat na mu a le chun nam ha bola na ki bola ai wanga na lai ka sin pa chu hai lowa hetia chu pan na la diwin kan tim no me ne hi azi chu lam kai ma sa ho tampi amu win hobung lang hi jong le student ki loi khom na hi jong le lam kaya tam ni tam thum po jong ong min a hin ama ho career koi ma chan akisu se pun ama hon at bolding dol bep atup ho chu hoi time atup jingwin pathing lo se din tam pin lol hin na amu he ti jong kan her sa no me ne hi atile patuin achaina mong din silong dar hale sun ipin langai pen dem na langai di silong da la a langai ding pin wang hi a climate hi in ama sa pin in chula amun hi a thingin na climate hi a thingin hi chawang hi la le umin tin ani na kan se nom cha hele iki vai pu na ho ade in khang lai le hobung langa iki vai pu na hin pil hing ka sal he jeng hin hi che hi la le le ding te kisong climate su farsa koi hena dunia hipan phat man tam ta phat manuta ki ho dingani pi jang ki pathu kan se ke jong ka ki pa e ke so hing sot hen ke so dam sot hen duni kholim naw chi chen chui hitan chil do the het be the tam ta jang hepan e se do pi ta vin ma chang ki pathu vel ven se vin dunia hi assistant department ke so silongin success stories episode ani channa ki bol hitan abana jang ki bozom jing ding hi jin abana dinga jong lungdut ta thanum ta ni nga pi divin kan timwe chan chutante ki pawe ka kan no go se lung to in lamang pa ute hey hey inam khan kho ti kong bang nin tol nil le lute silong lai zon lam ko la kan no hey sa fa bangin pa to min kan ko nung ko kan ko min